nyelisih tangkil ke puri. Duagung. Ya. Mewek cijang tangkil duagung. Sina kengken emnuk nih. Parakani bentir sengkalo duagung. Di bentir. Inge. Di sengkalo kengken. Di bentir benturo. Singa hengai. Sekana kengken nyaman cai ini. Di tigang raino sampun duagung. Tenaga cijangipun melali kokoto. Kena cai ini mesliahan kemu ke kuto. Inge duane wenten api wastana pujo wali ring pura manah pacang umas pengangon umas udang api nanga kesehatan kentan. Gitu man. Inge ampun ares kentan ampun rauh ring koto ten kalian dijang ipun mau belanja ke toko. Nah yang memunyi. Mau belanja ke toko gitu. Inge Oh sebuah gitu lantas. ampun ares kentan ten tau nang dijang parakani bentir nutuk niko saking lori. Ipun megat margo niko. Di Margo ya. Nek sedang rame itu yang banding. Inge ipun megat margo. Agat ten muel PUL. Kami singuel gitu. Ampun ares kentan tibakanipun merengang. Benar. Rame tawak niko, pasaran niko. Ampun ares kentan ten taunangipun wenten motor ngebat niko. Motor ngebet kengken gitu. Becak lain naik. Saja. Ya pun ada motor becat lede kan kengken. Ampun ares kentan padakani bentir. Komplok kok duagung. Hah? Dibentir komplok motor. Inge tabrak lari. Tuh cijang ngesep abang Bayu deh. Yang keto sang rahayu selamat nyaman cai ini. Napi rahayu. Man. Di bentir melisah, motornya melain. Ten tabrak lari niko. Aduh. Weh, cai tene ngajak. Saya kena bancing ingetin. Motornya nonpok nyaman cai itu. Ampun ya tungkol cijang mau belanja. Wau jag-jag yang cijang dapat yang cijang ipun sampun melisah. Aduh. Nak sampun takon yang cijang ipun. Mana kengken? Man sing kena bancing ingat yang deka motor ini nabrak ci kentanang cijang. Oh. Aing. Man motor apa nabrak cine? Sing kena masih pengingatin. Aing. Cijang mewah kemanahin. Kengken kan nyerapang nih. Ngon sebuah sengadan anawang. Cai lemot lemang ngajak nyamuk nih. Kawan nyaman cil kekil. Jadi kakudiang. Kengken kan nyerapang nih. Wenten keniangan dawage punika duagung. Apa? Kuncen motornya nih ulung. Inge. Ambil lango grape-grape limane bentir niko keniangan kuncen motornya. Nah, ya diapain kunci nih gen. Tadi yang mau bukti itu. Dijo, bilang tuh nyan. Anak sampun wehna titiang ring barak ni bentir. Saya ngapa? Inge. Jen tuh, jen. Ketan bani ngelipatan niko bangsan bertanggung jawab menawi. Sina jejak. Inge niki napi kuncene na baktan titiang. Jen. Niki. Mi. Inge. Mi. Bos kan. Yen mana hang titiang sina niki kuncen motor gerus niki. Selama lengah. Weh. Nang iwasang maton. Kadirasa. Motornya paling gede nih orang ki ada sang mau nih kuncen. Wenten motornya paling gede na tan niki yen kuncen motor ngeloso yen. Saja. Cara jelema sing kain pesu. Tar. Yang ke kene jenang kunci ini. Yang sing pleban belah. Mirip nih kuncen gelebak jenang. Kuncen kelepok. Yen niki kuncen kelepok nih tan mau kancing. Nih bang yang ampun padane bang kelah sama pikul. Wih, ngelatur ngomong. Titiang. Nyaman cene kengken. Apa nih sangat sakit anu. Sane banget. Ah. Entut dipone long niko. Apa? Entut nih long. Ih, itu sih sing ngidang majalan. Tan nak pulas mantan tan ngidang kijong. Yang saja keto. Supo mampu badang cai. Dijo bubadang titiang. Cik lengah perjani jelema nih. Yang sengkala nyaman cik engalang kelaibang aja ke kamar sakit anaknya. Tapi aja kok kamar sakit. Kengken.
Titiang tan medue jina. Nak di rumah sakit mepresor ares mubat ares oreno maya ijo titiang rajina. Bang yang apa nipun pang padam. Bang betekan katurus. Kamu tanpa semung cini. Kena ipun sakit ujang titiang ni segar-segar milu sakit. Yang cai luwung kena cini gelada nih seng latongos. Beskalan iyo parekang radini. Tuk saja nyam jelema ke kene nih. Weh, jani aleh nyaman cini. Aku dong ngonyang prabio, aku don lahang pipes jagelah tunas. Ajak ke kamar. Yen sampun tukori dewa bacang mepico jina, daki rerah titiang. Ale yuk. Datang. Menceng-cenang, kowe kawan bates sing dadi nyak ah. Sakit datang kakak. Kena celana. Begenak sa lamang ko do. Sakit kay kanang kanang nay bon ha. Dadi segar nay. Semua sama. Ulen di sa nyebak. Ada di jaki sakit. Nang ni segar-segar milu sakit. Nenek kini cendek. Ah merasa dalam. Bagaimana? Weh. Ajak saja nanti ke kamar. Ini ada pipes sama ni. Sekuang ni kan guna saja. Inge nyanan yang kirang nale tunasang di kirang. Jangan. Inge. Jangan. Inge. Ulian sakit dulu kah? Man masih ngalegai. Yang sing kenyang sing pesupes nih dodo hago. Aing celecat nih. Pesnet lah tabung ango. Hei, Hah? mana? Kengken. Dom. Dom. Nak kengken sih naget dom ah. Ngapuasan gede sekayan si tambah dangjang. Tegalo-halo naget dom ah. Mancang orienci. Nanan ngatang naget dom ah. Mancang gitu. Sembang kini. Sing kang kengken nih apa kencang nih. Nah, masa Kalau timbal tuyong nganong pedok. Nah, do babaan akan unding jang pak. Do aliang ibu gae, alih dukan itu dua gong kudo. Masa sembang Jawa pakai jadua di dianjin. Nah, dom. Bang cang itu mah. Bangji jang domang. Nah, cang ingat menyamong aja ci. Sekan bangji. Bang, Ada nasi bang. nih napis kertas nih. Ya napidang dom dadiang dadu nyanan sing kanggo penlanjang kalau. Lungan bidangan dom nah. Nah. Adon bidang dom. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Kai bidang. Yang bidang. Baton petang bidang. Asap. Jangan dipipes barak-barak. Sing cawang ci. Ane barak kan bunga toh. Yang ada yang cari bunga pucuk nih barak. Artinya baraan ini nak lu. Lung. Bukan dong petang bintang. Gimana? Tenang kan. Adin los. Harus man pipis bin. Yang kene. Pang man pes liu pinah. Lu ngapo pindah nih?
Long nake pipis cik. Kok nggak long transmigrasi pedok? Tenang ngalih pipis. Terus man pipis. Oh, mau ke Banjarmasin. Udah ke Banjarmasin. Aja si Pak Mantri ini si patut jager we. Apa kalantos angka ibu ini? Ampun uleng tu ni, jangan tosang motor. Tosang motor. Enak doh rumah sakitnya saking deriki. Man? Kan ngidang jangan dong mereka. Kan wenten motor meriki. Apa? Kan wenten motor meriki. Kan ngao montore menyek meriki. Saya jelang kepas lionan pintongan. Jangan. Mula aja jelang mau ngerasakan mudik. Kedua orang mana kene batas yang mana? Nak mula kedua untuk nenong ni kok. Niti kesam, niti yang ngatangan kan? Tatang. Iya. Agak tonen aja di kamu ke kamar sakit. Ados kan kan? Tuh, ibu sana ada ngorain lah. Sapu napi atur no. Untuk sakit kekene, Inge, dia najak ke kamar sakit. Kadi itu ngajak ke getap batasnya mati ya. inge nak long ni kau bangtan kadong ngacat mula getap. Oh, getap. Getap apa silon nanti kayu ke? Yang tuyah banget. Sapu napi. Kemudian anak len tuh yang ngetap. Inge, Saya paling lonjak dini kan itu mah. wah dikit pacang rerahang balian. Kemudian ada balian ben. Laris, Gelas kan hitungan. ukor dewa pacang picong ubat. Gelas kan ngetap. Sudah sehat, Bos. Gas ini weh. Ini madang jelema kanisto baru tau gak? Rasa mirip gelas yang kain mapai cemar papenang kai. Bawanan metu winayan jene buko kene. Ada yang ciluang. Sing icen anu naspes kan itu dua agung, pesu dayan ci tidong. Nano, alih no. Cokor dewa dukor ini nanti tiang riando kan tiang ulang cokor dewa tuh. Ini tuh aku mang nenten sangkan yang tiang sosok di bawah cokor dewa. Uniki jinah cokor dewa pacar. Aturang. Wakum Aturang. nyalit panah di tiang. Unyang aturang. Niki jinah cokor dewa. Niki. Beli kengken cuman ngelopong jatuh kino pedong. Iken kamu nih. Ibu sana cekel bang pipis di lemon. Kirangan nih kok. Oh iya sana tuh udah mau nih. Meriki yang dumon. Pipis nak mula keuangan. Inge mumpung kirangan di tiang munas. Dong pangit ban caiwe. Dan Joko di dewa mempicol usulan dari tiang-tiang. Sampun munasnya nggak lepas jangan sang. Nah, jom nang itu tiang munas. Cer. Kena kayak apa jamang cai. Kok bedeknya nggak legae ku dong. Isi nalo narang pedong. Yo dah cuma. Lu gerut cai. Rasa dan kerumuan ketekan pamane mai. Apaan sejati? Perana gatul tanpa wangsit paman kain nak buku gelas. Bila dia kain bandlah. Ada nih bakal aturang paman marapina. Yung timur daging pisan sekali pawo catu. Di tiang tangkil ngajeng paluput. Gumanti wenton sanelahan. Kali aturan di tiang ini. Ini napi menawi wentan. Ingayang ring itu waktu. Sedang memesan.
Disregap petangkil ban para kantra. Loga. Minap sampun lali palungo cukur dewa. Tapi malik kitiang sampun boleh tangkil ring baguan doon. Luna sang padewasa. Duanin mangkin galah kesana becik. Jadi margining palungo cukur dewa. Penjeman. Rasa kasrengagan belah mirang atur paman. Subuh kanti paman manunasan padewasa. Ingin nak wenten kalian napi pun iki. Kado sampun lunasan padewasa narit. Munapi pisaman itu anak kelingsir. Raja Dewata. Ajuh palungo cukur dewa. Palungo cukur dewa jagi lungo mereka kejagat Megawangi. Tapi kemahawinan asal. Duanin jagat dikirim bojo negara. Sarang dari Megawangi. Sana mengahring sejeroning tidak lingkurana. Unik ke wadah lumer. Kanto sampune wato itu anak kelinsir. Cokori dewa raris nenten uning. Ring pas semetonan itu anak kelinsir. Itu sampun ika. Yang sebuah gitu. Domis lo panemayan telah bakal tangkil kamu ke Megawangi. Paman. Semua kan telah bilang atur paman itu pakai. Reming polas paman itu yang pakai pokok. Yang sengke paman tekuk. Meh satu segera bakal ngesam. Sedang dulu. Gelak masih mapai guman. Guman pi bakal mencecinya. Nurek seni panjang. Nah sawirene jani. Ada lantas atur paman buka itu. Anto de patut bakal utamang. Pan, ini jani sandra bakal memargi kamu ke Megawangi. Memargi palungo cukur dewa becik-becik. Pangyang kitiang. Jadi nunas sendiri mang nelado karyo Ngiring ngarani mangga tulis tau. paman Ireng kinkiran nggak bakal metaki-taki pangmelah paman ngemek kuring dah bini baik pada urus Itu kacang lungo gusti nak bukan ajak pedang malang ini kita aku yang kami kita aku ini video doang gede dan kangkenak winaya di dewi. Nah, tadi anom ngelah dewi nyamuk di karang kepasihan. Gak senguhang dua buku dan ini. Sakti walau di tambangan tadi. Kengken winaya di abung ini. Anasu aku buit di depan. Rasa-rasa perari.